rimwe na rimwe iyo ugiye gusiba usiba dokima z'umumaro kandi atari ko byakagenze, kubera yuko akenshi iyo dukoresha urugero nka Google, WhatsApp, Facebook, Chrome n'izindi website nk'izo ngizo, dusangamo icyo bita database ni amakuru agenda akisoringa ku buryo utahisemo, ku buryo nawe utanazi, ni ibintu biri automatically, kuko iyo winjiye muri Chrome ugenda winjira mu cyo bita web page ufungura amatags agiye atandukanye, hari ibintu bigenda kwistoringa muri telefone yawe wowe utabasha kubona. Rero ibyo bintu hano uzasanga warashyizemo Chrome ifite megabyte 10, wajya muri setting zayo ugasanga Chrome ifite megabyte 300 kandi nta kintu washyizeho. Rero nakundi kuntu ikibazo wagikemura, rimwe na rimwe usanga icyo kibazo kiba ikibazo muri telefone z'abantu, ugasanga rimwe na rimwe abantu bafite amatelefone y'amatekino bo araniboroka burundu ku buryo utanayikandaho n'ikintu na kimwe. Rero icyo kibazo ni gute wakikemurira mu buryo bworoshye? Nimba ukoresha WhatsApp, nimba ukoresha Chrome, app yose waba ukoresha muri telefone yawe igira icyo bita cache and data. Izo data rero n'izo cache ntago ziba ari iz'ingenzi, kuko iyo uzisibye n'ubundi amadatazi yawe cyangwa information ufite muri izo app aguma arimo. Ahubwo ikintu uba ugiye gusiba, uba usibye ziriya database zazagiye zikistoringa muri telefone yawe, kandi izo telefone ugiye muri file mo hano hejuru, ukazamo hano ugacekinga mo hano, usanga nta bintu birimo kandi telefone yawe barimo barakubwira ngo iruzuye, ugasanga ni 0 1 0, ubona ko agenda agaragaramo ama items, ari ugasanga muri ayo ma items n'ubundi harimo 0 kandi babona ngo telefone yawe yuzuye. Hano nta kindi kintu ukora rero uretse kuza muri setting ya telefone yawe ugakirikaho igafunguka, tugahita tureba hano handitse ngo apps, turafungura apps ngo default apps permission manager, tugakirikaho. Hano iyo uhageze uhita ubona ama apps yose usanga muri telefone yawe. Urabona aya yose ari muri telefone yanjye. Nk'urugero tuvuge nimba wenda uyisuza hano kuri Google, urabona Google urayifunguye, uyisubiye hano kuri storage, hari app ifite megabyte 301, hakaba data ifite 36, hakaba cache ifite 57. Hanga rero ikintu uhita ukora, uhita uza ukajya kuri manage app, ukahita ujya hano kuri clear all data. Urabona yuko yari ifite 388, ariko za zindi ziragiye, hasigaye 301, ariko app ingana. Buriya ziriya 301 niho haba ari amakuru y'ingenzi uba waragiye ubika akuye kuri Google. Urundi rugero, buri mwanya usigabanyuka kuri telefone. Urundi rugero twajya kuri app yindi, twajya wenda hano kuri Google Play Store, tukaza hano muri storage, tukaza hano kuri clear data. Nyuma murabona ko hasi hasigara 0 byte. N'ubundi app yo ukiguma ibimeze neza. Ikintu cyatuma turasibara nicyo bita database azaragiye kistoringa kuri telefone. Please guys, iyi video nimba wayikunze, muri buri app yose irimo hano muri telefone yawe wagenda uyikoresha. Ikintu ukora, ushobora gucara muri setting kamwe kundi buryo wakoresha kugira ngo ubashe kwaccessinga, karakantu nkubwiye ukagakoresha neza. Ushobora no kuza ugakanda kuri app cyo bita long press, ugakandaho ukomeje, YouTube ugakandaho, ahita haza ano column ziri hejuru ngo select item, add to home screen, disable app information cyangwa se app info.
uhita uza kuri app info ugakandaho direct n'ubundi uhita ifungukira hahandi, ukahita uza kuri storage, ukahita uza hano kuri clear data, ukakikaho ukemeza okay, nako hahise hasigaraho 0 byte. Kuri buri app yose wagenda bikora kuko bigenda bigabanya space. Ushobora nko kuza hano kuri message ugakirikaho ukaza kuri app info, ukaza hano muri storage, ukaza hano kuri clear data, ubona ko hahise hasigaramo 0 byte. Kandi muri message kambereke neza yuko message zawe z'ubundi ziracyariho. Urabona ko message zawe zose zikiri kuri telefone nta kibazo cyateye. Rero please guys, dukore follow kuri no page nimba uri mushyashya, dukore like, dukore comment ndetse na share, nkuko i Kigali bajya bavuga ngo Kigali we share. Please nimba wanezerewe gerageza unezeze n'abandi, ubasharinga utuntu nk'utu tw'ubwenge. Aya matips yo kuri telefone tuzakomeza tuyabahereze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane cyane cyane, kandi ndabakunda cyane. Page ni yitwa ni gute bikora. See ya. Kirikaka, kirika, nero miss kirikaka, kirika, nero songo kirikaka, kirika nakangaka, kirika, nero miss kirikaka, nero songo kirikaka, kirika, down like kirikaka, nakangaka.